Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen pilot drone membantu mengoreksi tembakan awak tank ke arah Donetsk. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis, 12 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak UAV dari formasi senapan bermotor pengawal dari kelompok pasukan selatan terus-menerus mencatat dan mengirimkan ke pusat kendali lokasi titik kuat, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Unit penyerang mengidentifikasi benteng angkatan bersenjata Ukraina di salah satu bangunan yang menghalangi kemajuan lebih lanjut personel militer formasi tersebut. Para pasukan tank kemudian bergerak menuju titik tersebut dan melepaskan serangkaian tembakan ke arah kubu militer Ukraina. Сейчас поднимаем птицу, будем корректировать работу танка. Мы ведем трансляцию на пульт управления. С пульта управления корректируется работа танка. Засели ВСУшники, по ним сейчас будет работа. Скорее всего, наша пехота уперлась, не дает продвигаться вперед. Сейчас отработает туда танк. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.